Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan wala sama piaging utua bangsa tanu, piaging utua mga bandingan yan, yang membutuhkan masasangan tanurun naging iya pantag sangka iya al-aqidah parateya untul amala ditanulin diskussion na so parateya ahlus sunnah wal jamaah aginan so parateya Rasulullah gusto mga sahabat niyan. So katitimbulan sa geng kaya parateya ahlus sunnah wal jamaah. Agi ay grupo pag-apas taman din si ko kabangkit ako dunia. Na geng kaya katib lang o paratiran sa geng kaya nomor ko na iman. Gitu so paratia si ikwallah gusto mga malaikat yan, guma kitabian na guma suguyan. Gusto kakuid no tao, kakuya gutaw ko oriyan no kapatay niyan. So paratia si iku kaya kadra wallah kumaratama geng ko taparat pedsi ko paratia ko wala geng ko taparatia si iku kinirupaan wala ko ginoon yan lagi duka padal miyang kitabyan na Quran so kinirupaan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa daabun keelin daabun kalbat dabon mi paguman nagu kenapa kaki rupa dengan mi pengibarat seamanannya na mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala pagi so Allah subhanahu wa ta'ala na laysa kamislihi sayun wa huwa samiul basir dabon pakalagi da say askanyan na lebih pakan lebih pakailay urian yan na so parateya ahlus sunnah wal jamaah si ko amanan yan na sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na parateya na sunnah hadis Rasul na gina ni pugusay ko Quran gina ni puyagun kun sa anda utuma gitu yaman na sukini rupa no Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko kadnan yan na amana wajib su amana kaparateahun wajib su kaparateah o kini rupaan wala ko ginonian ama padalam si ko Quran na lagi dito mabuso kini rupaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko wala nagina ni parateah wa ahlus sunnah wal jamaah abitun sa firqan najiyah grupo pakaligtas ko naraka Itiamanan yan na ditanulawanan sukin irupaan wa ahlus sunnah wal jamaah si mga sifat wallahu ta'ala. Sa ditanumama kinig sa mga pedagrupo agi susala ko si wa ahlus sunnah wal jamaah na inirupairan suwala na madaklam yang riribatun miyang amanan yan na miyang alabatan piyang umanan kagya swallahu ta'ala naskanya na daba pakarimbang ko mga sifat yan lagi dirun kirupa ingka kirupa kagya daaban yan lagi asupman sa mga tao adiran ku na dalil sa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya manan yan nasasangka adiran namanya pakiran sukatir wallahu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu
Suminitaling umarkano rasul nakuha niyo. Na minilalang yan rakano. Nalalangan niyo sa ginawa niyo. Hagi ito yamanan yan na maanariya kaya para ti atanu kaya pangibnaratanu kaya seksi itanu sa mata na sa Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kagi sugu Allah na so usain yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Hiprupaan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na keparatiatanu. Lagi tima na kaya seksi itanu kaya paratiatanu sa sekalian na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Na upitir Allah ta'ala asamin italing manyarak tanu nakuan tanu masa ini lang yan tanu na di tanu tu pelalang tanu sa ginawa tanu. Ito yamanan yan na sa mga ahlus sunnah wal jamaah napaparatian yan. Sa minitaling umaw Rasul sallallahu alaihi wasallam gusto yamanan yan na ahlus sunnah wal jamaah na si kumapantag kumasabaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na si isiran matagu sa lembak bainar rawafid wal hawarid pagalitan ng mga si arrafida ug mga hawarid kakagisiran na pagkubuiniran sa mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diran pakapanubra ang kulto ay manakiprupa nirano naguparatya na kenapa lagi dumang syarafid pihak panubreran na sopman sa mga kawarid at siyo pakiran sa mga sahaba na ada si iranumpan mapagiti sa mga ahlus sunnah wal jamaah na paglitan ng mga syarafida o sa mga kawarid ginan yamanan yan natin dugo ahlus sunnah wal jamaah. So yamanan yan na kiprupaan si iku Allah na mau pakatsiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na si iskanyan sa ayamanan yan na kapuruan ng mga langit. Si iskanyan ko kapuruan waras na suwallah na paparatian wa ahlus sunnah wal jamaah apian di tanun matagu na langit bumi pagpadatan o kakagya. So Allah subhanahu wa ta'ala nakatawan yan sulango na di tanu dinggulolan. Apia pen si matatagu si kukapuruan waras, akapuruan ng mga langit. Nakatawan Allah subhanahu wa ta'ala sulango na di tanu dinggulolan na langit bumi pagpadatan. So Allah ta'ala napitiru yan. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Swalla ay nadniyan sa mga langit tagus sulupa siku miyakan na magawi. Sangkutas suldo na magawi. Urian yan, nami pupuros swalla si kwaras akato niyan. Supasul si kulupa nagusup pelirun, nagusup paturu na pun sa langit, nagusup pemanik sa ngayaman kawang. Na swalla na may pagpada kanunin apian da kanun matatagu. Kagya swalla nakato niyan sulango na ding gula-gula ano mga orip niyan. Wallahu bima ta'maluna basir. Na swalla na sungani na dinyuding gulolaan na pakilay niyan. Ayamanan niyan, na swalla na lagi dubu akiu madidanga yan sa mga orip niyan. Kagya katawan yan. Sakro kabin tengah ding gulolaan o mga orip niyan. Mga manusia, mga jin. Na paled katawan wallah subhanahu wa ta'ala. May tumala. Na paled katawan wallah subhanahu wa ta'ala. Palen ka kile wala so pila si ko malibut tangagawi apan dula ko may tomator palen nuto katawan wala subhanahu wa ta'ala nagupagkinig wala so mamana mga pugipit mga suara o mga kaadnian dama pagma si ko Allah subhanahu wa ta'ala
Gina ni para teo ahlus sunnah wal jamaah. Lagi mana lagi nga para teo sabad nga emang asyair atirana sokon suala na biran piyakada kaya nukon diputay suala kaya kunada Allahu Akbar. Namanya kau kersiran, yang kiriran ubu uyag suala. Aswala na mi alisak siu kitabin Al-Quran na Hayyul Qayyum. Uyag. Maka amanan yan nama din na makatitindig. Nana amanan yan. Lagi ito semangat tao adinyan kepitan sukpito aglusunda kaya kepitan yan lagi yang kaya mga pada kepitan magrupo napapakasin ay sutindigiran. Kagyadiran amanan yan na pananggila yang kutakakasupakairan. Kukatir wala gitu su ahlus sunnah wal jamaah na inatasaniran so paratiran si kuala semua sifatian sa sulangan nami alui si Quran ang mga sifat wala na tiyan tuwiran ito nagusulangan nami alui si ku hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatian na tiyan tuwiran gina yamanan yan na paratia wa ahlus sunnah wal jamaah lagi dutua paratia wa ahlus sunnah wal jamaah si kuqaddiru Allah Ta'ala agianan natitud na qaddiru Allah akna benar na amanan na inadin agianan na piyurudin na siipun ku Allah na suai amanan yan na mga batang yang maamanan yan na amanan yan na yakapunanan si ku Allah. Lagi dutu aparate ahlus sunnah wal jamaah yang kutu kakile umya marate ukadnaniran sa yaumal qiyamah. Na amanan na sa mga mu'min amya marate ya nagkiliran sa Allah kadnaniran sa yaumal qiyamah. Sa titud na pauna kemasaniran. Kaya ilaid no mga mbala matairan. Sa lagi duka kiliran si kualungan. Siyang kutamanan yan na kapamumutayan adid na bun miranding agabun ay duka kiliran si kulan kuy kapira katalin ku ayag adid mambu mirandingun amanan yan na isa na limu wala alango-lango na pakasurga isa na ipakapi-api aginawiran nakakiliran si Allah subhanahu wa ta'ala. Way din ka malas so matatago si iku surga mga kamapian. Nagyang kuta kakiliran si iku wala na tungan na pakapi-api aginawiran. Kagya so Allah ta'ala naskanin ilabiyya mataid kulangan ng mga tataid. So Allah naskanin ilabiyya mapiapili kulangan na pilin. Nasi sa dunia na amanan yan naging kaya mga tawa gira na miya ko masih artis ap kubi nila na pangalala po siya sa dinan di ka gugana sa aman nakapagiliran no na ay pagapyaw ko na ginawiran no may liran naep na rin wala sobra si ko mataid ko mga tataid na kung sobra ay pagapya ginawa na manan yan na isa na kilay o mga mumin amya makasurga si Koreano kapakasuldiran ko surga na kiliran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaparatian na ahlus sunnah wal jamaah kiliran sa Allah. Lagi dito mas ahlus sunnah wal jamaah napaparatian nila nagyang kutuwa mapanggulaw umiyate ko orian o amanan yan nakilabang yan si kukuburian. Yang kota kapengisiron si kukuburian. Pagimbistigaran. Ipagisuun man rabuk antay kadnan ka. Na turun numyaratian na rabiyallah. So kadnan ko na swallah. Nagu su islami agama ko. Nagu su Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyakan. Supman sa mga tawari ada pamaratiya
Na mabturuna ha la adri ha dia kan katawan. Na isa ami alui sa hadis. Na sangkot ka penggiraw umiatay adi kan katawan na mananian na badasan malaikat potaw na makakisak sa ukunu kenigulawan alawan na sa ina kenigiran uto na ukunu kenig ay budi lumpakan na sa manusia kau ukunu manigyan ng kutwa tawa ay manan na badasan sang kutwa kapag isiro na salah ko sembagian na kegitan sa amana manusia manigyan ng kutwa kapakiskian na orian ng kutwa kapangisiro si kukuburian na amanan yan na sumiyaka sembag pipia gitu sumiyaratia na ikalimu Allah pakablang so aman na kuburian asadin sading katemanan sama tanian na kedempasan sa amanan na dempas apun si ko surga na makataling mo ng kutu kaad na miya kata ida mamut agi itu so amalian amap tiru yan nasakang so amal ka mapia napakirongonon so amanan yan na kedarpaan yan si ko surga ko oriano kabang kita sangke dunia nagi tiya amap tiru yan ay kad nang ko nabangkit tangan yep managyang ko tada paratiya anay kululan yan si ko oriano kay sirun ada kisembagian ay bubnin materun dia kan katawan na orian o kapangisi irun na makanag sa suara sa mga malaikat amay kabamyam kugagyang kan orip nak adampas sini so kurian sa punsi ko naraka apoy ginani so emana ni napakanaraka na yaki akaiga niyan kukuburian na apoy nagumpit nulupa ang kota manamya te kafir ipsimbayang nagu makaumon agyang kutwa kaad na miya kadudu amya karata-rata buntal at tiginan tao kap na pakaw mga saseksa na tiginan sa kaman so amal kamarata napakirungonon agyang kutwa ka transpiran yan ko oriano kabang kita ko dunia natungan ay manamarag na seksa ko agyang kutwa na katugalinan yan na ay mapturinig kad na muna din kapasimbang kita agya andin ni kabang kita ko dunia narus pagka transfer so amanan yan namya matay sangkyang kana na amanan na yaw malkiyama naginan amanan na kulo la na ginan na paparati anan no aglusunol jamaah kakagyamya aloy so hadis uno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwa na miyalo yung mga katir wala sa Quran ama punggulo la sa gyang kana na amanan yan nakubur ginan yamanan yan na so aglusunol jamaah naginan ni titu akap kita makauntol ay nimpide nira nagyang kuto aparatiran si ikwala ini ropairan swalla sa lagi dukini rupa anun wala sa ginaw niya na gusto nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa diran pelawanan nadiran pelebatan nadiran paumanan kasabu saad na dalil yan sa Quran na sa hadis lagi na nakimapi atendig para di ka makasilay si kuparatea gip managyang kaya mga pedakpit adi serag akal taman sabiran din mapakadaswala kalagi da nga mga syaira naditanus kiran miswaswa kasiran na miya nga bibid so parateran lagi dang kaya paratea mga siya mga sisyakoy na etan no pangdegen na sutitu aunto la paratia aso emana paratia wa ahlussunnah wal jamaah agyang kay abtirun ahlussunnah wal jamaah na giyesu amanan yan na paratia Rasulullah gusto mga sahabat yan gusto mga tabi-tabiin amyunot kiran lagi na ni kadegentan agi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nami aluynya satabtariku ummati ila 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah qila wa ma hiya al firqa an-najiyah al wahidah qala ma ana alayhi wa ashabi atau kama qala alaihi salatu wassalam
Sigurumpong ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumanga umatakan sa 70 grupo. Napalin kepuseng ko naraka na budirong kepuseng ko naraka. Nasatiman apakaligtas. Natiran anto na uno ng kanasatiman na grupo natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana alaihi washabi. So katataguan rakan. Agus mga sahabak at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naginan, mana suara isu tindig kapit. Rasulullah agus mga sahabat niya naginan ititu tindig. Na pananggilan tanu batan orang maawat abatan no kono tiang kaya mga padagtin dugo mga grupo piang umanan, piang lebatan, taman sabiran dan miyapakadasu adin na kailanganan kapananggilan tanu beauty. Sokap kepiti tanu mga tindig nasi tanu nagi petapatay sa giyang kaya tindig wahlu sunnah wal jamaah gip manang apkilo ya mga salapi nagi mana salapi na yamana ni nagi tuso tindig amiyang una na may kagiyang kota salapi na kakadagniran nagi tuso yamana niyan nagtindig Rasulullah sa mga sahabat niyan naga pagtanusiran. Pagi na ni makna salapi, kakadagniran na sutindig Rasulullah gusto mga sahabat niyan. Ginan, yamanan yan na teruna salapi. Kakadagniran na sutindig. Miyanga una, salapuna salih, maana so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gusto yamanan yan na mga sahabat niyan. So, sa kami at taling umaging oras, nasitanu ko tayo sa diyangka, balasangan wala sa mapya. Lango na iya miya makinig. Pakambarakat na kanu Allah. So kaya pa makinig yu. Rila ang kanu Allah. Pakandakan na kanu Allah. So riski. Saka pasenggin yu. Sa oras sa dini pa makinig. Kung mga bangsa niyo. Mga wate pagari na maulama sa gingat jamiyatul waqf al-islami. Kagiging nga iya radyo na madakal epsang pa nun. Pakaumasangan na mga bangsa tanu sa Marugong, dipende sa Malabang na Pakaumon, sa Elanaw del Norte, o giyang ka Elanaw del Sur. Napakambarakat na kanwala sa kapumakin ganyo, kumang ulama iyo. Panalamatan tanong, giyang ka management Ranaw Radio, DXSK 95.5 Cool FM. Panalamatan tanong sila sa iya panaguntaman nila sa kapakandara giyang ka radio station, giyang iya mga teknisyan pananamatan tanusiran gumala pananamatan tanu giyang kirk sa giyang station giyang family adyung ko kapagulo niro giyang kapantagan gubernur si Bumpit adyong balasang kiran wala sama pia giyang kapusar ang kasangapan niran si ko agama ibus fata upagarini wada salakaw warwati salamuddin sirad pasandilan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.